Bago sinaros na pulo ka minutos, anbalyo ay hinbuto habot nga han 83rd Division Reconnaissance Company or 83rd RC Philippine Army nga maabot upat nga miyembro han New People's Army Special Operation Group han Yakal Platoon SRC Browser ilarom han grupo ni Alya Sudi ha Barangay Kalapi, Motiong, Samar. Subaya report han 801st Brigade. Natabuan na sabi nga Engkwentro, mauman nga mag-report ang mga residente han makitaan an upat nga armado nga kakalakinan han maong nga lugar. Waray naman na report nga nasamaran ng tropahan militar samtang nagtutuo naman ang Kasundalohan nga may dasamaran nga rebelde may tungod han mga mantsahin dugo nga nakitaan ha encounter site. Samtang na-recover ha lugar ang upat nga magazine, hin M16A1, usang nga lipot nga magazine, hin kanan M16A1, usang nga granada, duhang nga jungle pack, usang nga brandoiler, ngan mga subversibo nga mga dokumento.